Inkorora itaza n'igikorwa ihoraho ishobora kubangamira cyane uyifite ndetse ikanamubuza gukora imirimo isanzwe ya buri munsi. Ishobora no kubangamira uwo babana. Ubusanzwe hari ubwoko bubiri bw'inkorora. Ubwa mbere ni inkorora izana igikororwa, aho ukorora acira. Hakaba n'ubundi butaza n'igikororwa. Iyi akenshi ikunda gutinda kuko uba ukorora gutyo gusa ntagire ikintu cyiza. Inkorora itaza n'igikororwa kenshi iba yatewe n'ibicurane, imyanda iri mu kirere cyangwa ahandi uba cyane, kimwe n'uko ishobora kuba allergie. Hari imiti itandukanye ushobora kubona muri farumasi cyangwa se no mu bindi bimera. Gusa si ngombwa guhera ku miti. Hari uburyo busanzwe wakwifashisha kandi bukavura neza. Uyu munsi rero ndaza kukubwira uburyo butanu wakwitabaza mu kuvura inkorora itaza igikororwa. Gusa turakoresha ibimera cyangwa se turakoresha ibituzengurutse. Icya mbere ni ubuki. Ubuki busanzwe bufatwa nk'umuti wa mbere mwiza mu gukiza inkorora. Ukuntu bukomeye n'uburyo bifasha cyane imyanya y'ubuhumekero kwikiza inkorora. Bufite kandi ubushobozi bwo kurwanya bagiteri, bityo bukarwanya iziba zateye inkorora. Niba uri gukora cyane ushobora gufata ikiyiko kimwe kinini inshuro zigera kuri 3 ku munsi mu kwivura inkorora itaza n'igikororwa. Icya kabiri ni indimu. Indimu ni undi muti mwiza w'inkorora itaza n'igikororwa. Ukoresha byibuze 1/2 cy'indimu yose. Ushobora kongeraho akunyu ubundi ukazajya ubinyunyuza. Bivura ku buryo bwihuse iyi nkorora. Icya gatatu, tangawizi. Mu gihe urwaye inkorora itaza n'igikororwa, tangawizi izagufasha gukira vuba utarinze kuba wakoresha indi miti. Tangawizi ifite ubushobozi bwo koroshya inkorora, bityo igafasha ibihaha byawe kwikiza iyo nkorora. Ikindi ni uko ifasha mu gukiza mu gihe ukorora cyane ukumva mu muhogo hameze nk'ahokera. Uburyo ukoresha tangawizi, urayifata ukayisekura neza. Ikindi kandi ushobora kuzinywa mu mazi y'akazuyazi cyangwa icyayi kitarimo isukari, ariko gusa ushobora kongeramo ubuki ukaba wabinywa. Ushobora kunywa gake cyane ku munsi kugeza igihe uboneye inkorora ikize. Kunyunyuza amazi arimo umunyu mu kanwa. Uburyo akenshi bumenyerewe mu kuvura kubabara mu muhogo, gusa no kuvura inkorora itaza n'igikororwa burakoreshwa. Mu rurenda ruba mu myanya y'ubuhumekero iyo harimo umunyu mwinshi, amazi atangira kumanuka. Uko aya mazi amanuka niko ajyana na mikorobe cyangwa ibindi biba byateye kubyimba mu muhogo n'imyanya y'ubuhumekero, nuko ya nkorora igakira. Icya gatanu, utubuto twa almonds. Utubuto twa almonds dukoreshwa kuva mu myaka ya kera mu kuvura inkorora itazana igikororwa. Utu tubuto ushobora kudufata ukadusya ukatuvanga n'umutobe w'amacunga, nuko ukagenda unywa gake gake kugeza igihe uboneye ko wakize. Icyitonderwa, inkorora itaza n'igikororwa ntiwakagombye kuyimarana iminsi 5. Niba ubona bitari gukira cyangwa se ubona yahindutse ikazana igikororwa, ni ngombwa kugana kwa muganga ukaba wahabwa indi miti yisumbuyeho. Ikindi, iyo irengeje ibyumweru 2 ugomba kujya kwa muganga ugakorerwa ibizamini, kuko ushobora gusanga haziyemo n'ikindi kibazo nk'igituntu. Iki ni Ikibabi TV. Reka twirwanyirize inkorora dukoresheje ibimera byacu. Nakubwiye amazi arimo umunyu, tangawizi, indimu n'ubuki. Ndetse ikindi cya gatanu nari nsoreje utubuto twa almond. Ndabashimira mwe mukunda kutwumva. Mureke twagura umuryango w'Ikibabi TV. Dukanda subscribe, unasharinga ibiganiro. Urabudufashije. Gerizwa Freddy, ndabakunda.